Архитектураны айткан проектisi бардыгы жомок да. Вообще уят балдыра. Кара шаардын бузуп турабыз мына. Каерде биздин жер болсо бардак мына. Обязательно şu mэр айтыш керекпи? Мейди формовка, мейди кара деп. Биздин территорияны иштеттиби? Все, иштетти. Мейди канча квадраттага чанап 5 жылга көйткүлө дагы төлөсүн арендасын. Булар өздөрүнүн чөнтөгү үчүн иштеп атат. Шаар үчүн иш кылган жок, жумуш жасашкан жок булар. Канча тротуар, озеленение, лоток коюш керек. Элдин баары илеп атат. Каяктан акчаны алам мен? Мына акча өзүбүздө турат. Колубузда турган акчанын баркына жетпейбиз. Ишенбесиңер, эметип хронометраж кылгыла, 100 машина бери дегенде жууйт. 500 сомдон 50 000 болот. Грамота даярдайлачы бир мэриянын атынан рахмат деп айтып коелук. Маған қарап бүтін сасып кеттір. Зачем такая мойка нужна? Все, бүгін. Қарама, бүт алып, өшіріп тазалап қойсын, керегі жоқ. Сізде даже бар бұл шоны 100 000-ге көтере албайсыңар. Өзі келіп, добровольно айтты, мен 2 миллион қошып 5 миллион төлеймін деді. Сон болды ше. Так, бұяқта лоток, тротуар, зеленый зона деген жашабайды екен, а? Андай. Андай нәрсе жоқ екен. Мына кімде біреуін чегі бе? Біреуінің чегі пустой чек. Көп жылдан бері салбайлы үшін таштап қойған. Мынаны бір қарап бергіле емесінші. Ошонда бұяқта бізде лоток, тротуар, зеленый зона кетіш керек. Тұрау, қарап бергіле. Қарап бергіле. Мне кажется, олар бары шыққан бір 3 метрден шыққан ғой дейін. Қара. Тротуар жоқ, лоток жоқ. Ова. Оны вообще ле шыққан маған, еме? Азамат Қадамович, көрдіңіз бе? Почти 3 метр, 4 метр чеп кеткен. Вообще жол жоқ, тротуар жоқ. Тете баштап қарақылы. Кадастр көрінбейді да. Адилет, қарап бер, а? Қарап бергіле, маған шоу еметкіле. Сәмірек баш, түсіндіңіз да? Жазып қарақылы. Ол зданияның емесі линия застройки. Тұрау? Ол как раз мұнеке лоток, тротуар, зеленый зона кетіш керек. До конца. Тұрау Азамат Қадамович, тақта беріңіздер. Бүгін тақтап чызып беріңіздер. Бесхозный болып жататын, вообще мусор, қарачы. Я. Мұнеке тротуар жоқ, лоток жоқ. Тұрау? Мұна көрдіңіз бе? Почти 3 метр шыққан. Ақбұран бойына жеңсіз проект іштелген кен, елгері проект іштелі ақшада бөлінген кен. Жоқ, ұшы жолдың бойын тәға чейін шынар терек тіксе болау өлі. Вот набережный қыл соны проект жасау. Тереке Батырдың тротуары бар ғой? Соны до конца алып келесіз үшін. Арт-летті де бар, бұл-летті де бар тротуаршы. Жоқ, еме аға пока еме қаражат жоқ та. Аз қолдан келген жұмыс жасап тұра өрбейлік бе? Қандай дейсіңер, шу еменің бір жақ бетіне баш етек еме тіксе қандай болады? Чына терек бе, каштан бе, дуп бе тіксек болау ба? Либо мажырым тал ба. Қарачы мұна просто бұй уят еледі мұна жақ, қара. Ажурталда жақсы бол. Давайте шуны санап шыққылачы, еме, Нұрсұлтан. Сонда қалма, санап шыққылачы де, баш етек қанша кетеді екен, мақұл ба? Проект қачан болады, ақша мен бұл проектіңерші, Замирек Байович, проектіңер жизнь болбойды, өмір бой болбойды, бұл шо. Лучше мұна қолдан келген ішті қылып, кішіне бір мұндай көркіне шығарып қойырелі, тегіп. Архитектураны айтқан проектісі бардығы жомоқ та. Жомоқ бұлардық бардығы. Мұна қара мұна бар шыққан мұна, көрдіңіз бе мұна? Мұна үйдің сторынан кетіш керек біле. Мұна көрдіңіз мұна 3 метр мұна шыққан бардығы мұна. Үйдің сторына мұна ке. Мұна бүт барына шыққан, көрдіңіз бе? Бүт барының қарағыла. Егіп салайлық, чынар терек, дуп, вообще красота олық тоқаласа. Бүгіндегі таштайыз. Бұл көше бойынша бір қанша жолы арыздар түшкен. Шул 5 метр, 6 метр шығып кеткен қошналар деп расширение қылып тротуар қойшуыз керек, лоток қойшуыз керек, зеленый зона қойшуыз керек та. Чоң жол екен. Ишматовда бірінші мечит, екінші мечит жаңағы емедегі, Волгоградскайдағы мұна 3-ші мечит, намазхана. Жазып тұрыңыз, ертегі саат 10-да жиын қайтасыз. Ова. Ұмытып қалбаңыз, мақұлы мұнада тоже
Мынакей Акбуранын боюна курулуп калыптыр. Тартып аласызбы? Ваткоз буларга токтом чыгарып Карама. Ваткоз токтом чыгарып берет да буларга постоянно. Ошондон негизинде Жол турат. боюна да болбойт. Мына тротуарга куруп алыптыр. Караш керек мына. Түшүндүңүз да? Всё. Снастесин аракка жылыш керек. Мына бакты алып койгула. Бардыгы чыккан да. Я. Машинаны өтүргөн жайлар болот. Мейли, пожалуйста, 2 метр, 3 метр жылсын. Шаардыктар үчүн жакшы болот. Булар жылбаса, булар да жылбайт. Мына забор аракка жылыш керек, жол кеңейиш керек. Элге дагы өтө кыйын болуп кетпеш керек. Элге дагы кыйынчылык болбосун, жол да кеңейсин. Бир точка соприкосновениясын тауып, ошого карап жылдырыш керек да. Анан бир жолу тетега 10 метр жыласын дебеш керек да. Мулардычы кете бир мында пределах разума. 2 метр, 3 метр мында бир обоюдный решение чыгарыш керек да. Обоюдный решение чыгарып и расширение кылыш керек. Анан келип эле туп эле жок бузасын деген туура эмес болуп калат. Ну, деги айтам да, явно чыккан да, явно чыккан. Булар бардыгы чыгарам тротуарда отурат. Токтоп калдыбы? Жок, акырын кыймылдап атат да. Кара. Булардын баарын тазалаш керекпиз мына. Могулар эмне болгонуздар эне? Кафе экен, а? Мамлекеттик болгон бул мурда. УМСте маалымат бар, мурда арендага бир Так. 2 жыл алып туруп, кийин төлөбөй частныйга өтүп кеткен экен. Толкун. Могун документтерин көтөргүлө, сотко бергиле. Айт. Мэриянын колгонбу? Жана прокуратурадан бир арыздар келген ага. Sen sotqa bergile. Sotqa bergile. Bak eken de bu karaçı. Şu yerде bak kılıp koysam olar çıkıp dem algıda eken de elçi. Как раз bu sizin oturuşlarınızçı. Erteң yerге iş baştalgandачы, bu yerге машине тизилип, elge покой бербейт. Erteң мына açılsın, o elер бар çurqa bara жалып кылышыпчы. Муну заборун алдырып, неме кылып, сквер кылып коюш керек, бак кылып. Кара, сонун Акбуранын бою экен, элдер келип дем алат. Мына кара, олар бүт чыгым ойга дем алат. Сонун болот мынакей эме үчүн, мэрия үчүн. Кичине бир-эки эмени освещение коюп, скамейкаларды коюп койсок, мына элдер чыгып полностью дем алат. Мына үй бүтүп атыптыр, үйдөн чыгып дем алышат. Канча аянты? Bir gektar okşaydı ha? Ya. Bir gektardan da köp bulay. Uzunla ne? Tetiği linya var eken, kara высоковольтный linya var eken. O жағында қарағыла мына көрдіңер бі? Все полностью. Bu заборлардың оңдосында кем Орынбек. О жердің оңдосын. Как раз мынаке ел насипке, мо үйлерге жақсы болды. Паркчы мына қара. Ел шығып дем алады, ес алады. Акбуранын бойында. Шулар не кылып атат? Я. О буларга эле берсе кылып жасап коет. Баягында игровой зоналар менен. Кара бекерли ушунча эл кыйналып атат, бир адам монун эмесин озурун көрүп атат кызыкчылык үчүн. Бери дегенде канча квартира? 100 квартира болобу? 120. Артында ham домдор бар, 90 квартира. Артада да домдор бар. Почти ушул жерде эле 3-4 үйдө бери дегенде бир 2000 киши жашайт да. 2000 киши жашайт. Мына 2000 кишиге зона отдыха. Бирде азыр бизде ошто бир адамдын жеке кызыкчылыгы бийгирээк турат да 3000 кишинин кызыкчылыгына карагандачы. Мынаны срочно алып мэрияга өткөрүш керек мынакей. Парк эме кылып коюш керек, аллея кылып коюш керек, зона отдыха кылып коюш керек. Ауа. Так, мэр эмне үчүн мына каерде биздин муниципалитет жери болсо бардак да. Эч ким карабайт. Мына карачы, бардак, полностью бардак. Эмне үчүн ким төктү буяка шагылды? Буну мындай болгон шек. Былтыры мэриядан разрешение алдык деп, климаттыктан алдык деп туруп, компаниялар келип туруп, строительный ушул жакка төгө беришкен. Мына карачы, мына канча деген жер жатат. Штраф жазсак да болбой коюп, анан мен доклад бергенмин. Мэрия мындай болуп атат десе, биз разрешение берип, тегиздейбиз бул жакты деп. 2,5 гектар чыгат бул жерчи. Андан көп болушу мүмкүн. Андан да көп болушу мүмкүн. Так. УМС бүгүн тактап
Bunu bardığanlığı bol mümkün emes. Mümkün emes anı bu. Municipaldi bunu azap şahlı turgan. Buna yer bizden yer bolsa gerek. Ремонтта бар экен уже. Ya, ava bu municipalitetin yeri. Ava berilmese gerek. Bu bizden yer. Бизде арендада турат да. Ava sırası maga taktağınız bugün taktap durup dastan kayakta жүрөт. Aslanız gelip kalın dedi. Bugün saat taktağa tapşırmanı verin tete buruştan başlap Zamanek Başoviç полностью mular da alıp emet eğer tigineki jeke mençip oturgan bolsa tosu belgilep aka sot prosesi бүткүчөктü. Мына же тосуп туруп нерде азеление кылып салайлык, бак кылып. Ушунча жерди кантип алат? Илгери бир искан болгон экен да, ошо менен мен Я не может быть такого. көтөрөбүз бүгүн. Ава, да срочно алыш керек бу жерде. Карай мына 5000 киши каяка барат? 5000 киши каяка дем алат? Интересны такие. Так, оборона. Ажеке, моларды срочно алдырыңыз бүгүн. Так, мына шагылда срочно тазалаткыла. Срочно алдырыла шагылды. Каяка жазып койгула өзү. Муну так, могу эмне болгон эме? Все, алдыргыла, муну кереги жок. Могуну алдыргыла. Так, могу шагылды. Шагыл үчүн апарып төгүп салгыла. Шагыл жанагы нарык подпорусуна койгандан кийин ошо как раз шагыл иштейт, ошол жактан шагыл ташыйсыңар. Түшүндүңөрбү? Анан бул шагылды тазалагыла. Мына зданияны алдыргыла, могу жерде порядок наводить эткиле. Могу бутикти наркы 2 КАМАЗды алдыргыла, эме, ажеке. Түшүндүңүз да? Улан. Могу эмени бутканы нарыкты 2 КАМАЗды прицепти алдыргыла, бул жерде оңдойлук. Кара. Каерде биздин жер болсо бардак да. Особый контроль, адиле жаз. Лично өзүң келип мага дала иштеп турасың. Бүгүн эртең течение 3 дней порядок болсун. Вообще уят балдыра, кара шаардын бузуп турабыз мына. Каерде биздин жер болсо бардак мына. Батыраак бүтүргөнгө аракет кылгыла. Макулбу? Ассаламу алейкум. Ата кандайсыз? Так, мына эмне болгон эмес? Да, кимдин зданиясы бул? Я. Аркаус. Так, мынаке эме. Могуну кара формовка. Ушуларды үчүн көрбөйсүңөр дегенде эме, сонбой калмадыбыз. Муну обязательно мен Меркель айтыш керек формовка деп. Жок, эмне үчүн бүгүн кечемде жасаган жоксуз? Şu обязательно мен айтпайынча иштебейсиңерби? Мына жакшынакай кылып, мына кара. Мына основнойун коюп, мыналарын бутап, сону кылып койсоңор болот го. Обязательно şu мэр айтыш керекпи? Мейди формовка, мейди кара деп. Мына кара, мына бирөөнүн калтырыңыз, мыналар бүт алсын, мыналар алсын, мыналар алынсын, мына калсын. Кара, бүт бардак. Так, бул жерде тротуар жок экен, а? Так, мону, я. Жок, эме, зеленый зона деген. Ооба. Так, мону ким? Соны алдыр. Алдырдагы нар жагынан тоссун. Тет жагынан тоссун да ошол жактан иштей берсин. Мына ачсын бет озеленение кылабыз. Нече ушунча жер тосуп алып. Бүгүн срочно алдыр. Мага бүгүн кечинде видео отчет таштайсыз. Түшүндүңүзбү? Эмне үчүн бул муниципалитеттен жер тосуп алат? Так, эме, ким? Толкун. Эме, Савнекчи, балдарга тапшырма бериңиз. Могу канчадан бери иштеп турат биздин жерди? 5 жыл болуп 5 жыл арендасын төлөсүн. Төлөсүн 5 жылдык арендасын. Мына кара, мына бардын биздин жер мынабы? Всё мынаке. Могуну заборду полун до конца алтып тет өзүнүн территориясынан тоссун. Так, тоссун. Могу жерди иштеттүү булар? Биздин территорияны иштеттүү, всё, иштетти. Мээден канча квадраттага чанап 5 жылга көйткүлө дагы төлөсүн арендасын. И могу жерде сразу бакты кишибиз керек. Сонбой калмайсыз. Түшүндүңүз да? Всё. Исполнение. Канча сизге канча убакыт жетет? Багытыңга? Бүгүн ертең бакты. Бүгүн баштаңыз. Сиз только бүгүн баштайсыз, кагазга баштайсыз. Жок дегенде бир үчүн дебейсизби? Тарапта даяр да? Бул да ошонун жери эле, бирок буерге уруксат ала албай калды. Ошончо калып кетти. Курулуш компаниядан чыккан Азамат деген баланыкы. Наркы болсо? Жок, монда ачтырыңыз, түшүндүңүзбү? Ооба, ачтырыңыз дагы тет экрандан нарагын тоссун, кереги жок. Муну дагы эсептеп бергиле, умаясыз. Болду эсептейбиз. Эсептеп, так, эме.
Замбек Вашевич, мына жерде эсептегиле дагы канча жылдан бери иштетет, арендасын төлөсүн. Түшүндүңүзбү? Буга наракка жылдыргыла. Нечүн булар мэриянын жеринде отурат, а мэри акча ар кимден акча сурап жүрөт, акча бер деп. Мына акчанын баары өзүндө турат. Төлөсүн. Нече их баловать. Булар өздөрүнүн чөнтөгү үчүн иштеп атат. Шаар үчүн эчтене иш кылган жок, жумуш жасашкан жок булар. Биздики. Ооба. Пассатын өлтүрүп койгондар. Ооба. Так, мына көрдүңүзбү, мына бардак везде. Все, маларын срочно алсын, түшүндүңүзбү? Малар бүт мынаны алып биздин жерди бошотуп берсин. Так, мына жерде бошотуп берсин, заборун жылдырсын, забор жылдырсын. Эгер препятствие кылып эмете турган болсо, угабы? Укпай турган болсо, приостановите. Бул эметпе, токтотуп койгула курушун, потом разберемся. Акча өзүбүздө турат. Так, могу дагы отургузгула. Омайс. Могу дагы отургузгула. Түшүндүңүзбү? Алмат бол тартып алдым. Ооба. Квадрат эсептегиле канча жылдан бери куруп атат? Буга 3 жылдай болуп калды. Все, 3 жылдыгын чыгарып бергиле, курсун, эме төлөсүн мэрияга. Мен акча издеп жүрөм. Канча тротуар, озеленение, лоток коюш керек. Элдин баары ыйлап атат. Каяктан акчаны алам мен? Мына акча өзүбүздө турат. Колубузда турган акчанын баркына жетпейбиз. Тиги көпүргө чейин эгип келебизби, жана частный эмеге чейин? Мажримталды. Либо мажримтал, либо чынар терек. Аралаштырып эгип келебиз. Ана могул жагына жолдун биягына дегиш керек да. Көрдүңүзбү? Мына орус тарап, мунун кереги жок. Очень эме мындай мусорный бак, мусор болот, Мону алып койгула. Так, мындай кылып эгип кетишибиз керек да, балдар. Эгип до конца алып барыш керек. Мону да чыккан экен, заборлор. Туура айттыңыз, мына мусорларды бүт алып салыш керек. Ооба. Түзүмдө дагы иш берет экен. Мусор да, только мусор. Негизи ушул эскисечи. Сиз тууралуу. Мына көрдүңбү? Эме Азамат Каныбекович, түшүндүңүзбү? Мынаны до конца домго чейин алып барыш керек. Таптаза кылыпчы, ушундай бак тигип келе бериш керекпиз да. Озеленение кылыпчы. Көрдүңбү, кайсы жерде мэриянын жери болсо бардакта, эч кереги жок. Эч кимгечи. Мына автомойка тоже арендада турат булар, Жарадаш. Пока бул туруп турсун, кийин эмес облигин оңдосун. Облигин беребиз. Ооба. Могу карачы бардакты. Эч кимге кереги жок да, никому. Ушул жерде кандай кылсак болот? Сонбой калмачы. Мындай бак тигелебизби? Оңдой элебизби? Оңдойбуз. Оңдойбуз. Азыр бул жер жанакынан түрүп келип алып кетебиз заканташ. Буштан. Бүгүн бүтүрөсүзбү? Жок, бул жерге бардагы экен, убакыт керек үчүн. Качан бүтүрөсүз? 3 күн убакыт. 3 күн эмес, 1 апта убакыт сизге. 3 күндө эч нерсе чечпейсизчи. Мына заборду алыш керек, мына көрдүңбү? Мына заборду, мына дагы бизде аренда отурабы? Канча төлөйт? Токтоп берем шеф. Бир туура эмес сумманы айтып албайм. Так. ОМС. Толкун канча төлөйт? Бүгүн токтоп карайбыз. Автомойкалар муниципалитеттин жеринде отурган автомойкалар очень много денег зарабатывают. Очень много. Bir күндө 50-60 миң, 100 миңге чейин соода кылышат. Bir күндө. Ишенбесиңер, эметип хронометраж кылгыла, 100 машина бери дегенде жууйт. 500 сомдон 50 миң болот. Азамат Каныбекович, бүгүн бүтүргүлө барын, балдарга тапшырманы бериңиз, бүтүрсүн. Көрдүңбү? Башта аренда төлөйт берем. Так, могу көрдүңбү? Мына бүт мына силякат, карачы мына. Мына биздин жерби? Точно биздин жер. Мына барда, кара. Мына. Мына. Могу гаражды алдыргыла, могу жерди карагыла. Кара могу мусорду, кара. Могуну кара. Мына көрдүңүзбү мына? Мынакей ясно, что мэриянын жери. Эч ким кереги жок. Аренда берип койгон экен, арендасын түзөп алабызбы? Все, алып туруп, формовка кылып, жакшы бактарды калтыргыла, начарын алып туруп, до конца кете беребиз баягынан 2 бет кылып. Караман, просто уятты. Биздиктен кирдек, меники деп бербей койду, ошо. Неге бербейт? Аренда калып алып. Эч кандай арендасы жок, алгыла.
Hasan. Балдарға тапшырма беріңіз. Мына қара, алып тазаласың бардығын. Алдындағы сонымен қалмашқа айтсаңыз, балдар келеді Нұрсұлтан. Формовқа бүт мал алсын. Мына ескі теректердің керегі жоқты жоқ, мусоралар. Мына контейнерді алдырғыла. Моуч, забор чип кеткен бе? Қарамын, Алатоктың көйтесін қара, тротуар жоқ. Зеленый зона жоқ. Айта өзді, барлы жылдырып отпай ғой. Мына тетекті, пограничникте де жылдырып отырады. Моғын айтам. Біздің жерде тұрамы забор тосылған ба? Все, алдыр, ач наржа қассың. Ол өзі үшін, чөнтек үшін байы отады. Мэрия үшін ешқандай емесі жоқ бұлардыңша. Кенен екен қарачты, әте қачайыр. Ошы өзінің территориясын тоссын, все, болды. Мына қара, мына мұстырды қара. Ешнесі төлі өйтті мұналар үшін мэрияға. Аз төлі өйтті деген, аз төлі өйтті. Копейки платит. Атына төлі өйт болды. Так, тегече. Бұл өзінің арқы қызыл істеріне тұрады. Бұл мына моғын полностью алып ачық қылады, түсіндің бі? Бұл ничего не скажешь ему. Ну что скажешь ему, айтсаң? Не дейсің, только рахмат дейсің. Только рахмат дейсің, башқа сөз жоқ па. Қарашы, қандай татынаға қылып қойып тұр. Ушын, даканс ушын алып кетсек, қандай сон болады леді? Сонбек Алматович. Деп сөйгілі. Мынаны қарасаңыз, мына красотаны. Ушын даканс ушын алып кеткенде қандай сон қоғыз болады бұлчу. Вот қарасаң, ничего не скажешь, только белый зависть. Только рахмат дейсің. Мына полын алдырлады, шының өрі, алдырып төтекшен тазалағыла. Керек болса, ушыл адамға беріш керек мұна жерде, азеление қылып бер, депші. Рахмат деш керек. Ушуға бір грамота даярдағылачы, Аділет. Грамота даярдағылачы, бір мэрияның атынан рахматты айтып қойылық. Тетектен бері. Мына явно шығып тұра мұна. Ауа. Қара. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Лесен алдырғыла, мұна қашасын алдырғыла. Мұна баққа тейбегіле, мұна тейбегіле. Мұна решетка алынсын. Зелен зона кете өрсін даканса. Мақұл ба? Мақұл. Так, мұна виноградник моларды алып қойсын. Емесін қарағыла. Қара мұна знак таштап қойып тұр, жұлыпшы. Оборона. Улан. Оборона. Оборона. Мұна көтеріңіз мұнаны. Мұна. Қара мұна знакты. Көрдіңіз мұна жұлы алып таштап қойып тұр. Не олған знак екен бұл? Мұна ограничение видео мұна жоқ мұна. Шуны айтып қойып мұна. Мұна срочно еметіш керек екен. Оның шығара тротуар мен зелен зона бүтіп қалады, айва соным болады. Төрт? Бір кеті 6 метрден акірет екен да. Қара мұна. Все, полный тазалағылады. Шының өрі бұл? Полностью. Как раз мұна зелен зона болып қалсын. Мұна тоқойды қара. Сонымен қама қарачы, ұят деймін. Қандай бұл ұяттыңар жоқ балдарсыңар, Нұрсұлтан, қандай ұяттыңар жоқ балдарсыңар? Еш елешенбей қалдым сілерге шыға. Ұят емес бе қарачы мұна. Бүгін алдырғыла. Сонымен қалмады. Бүгін алдыра аласыз ба? Қарағыла. Қарап, жоқ, барата емес, кішіне жер қойып берергілі. Кішіне жер қойып беріліп, итак бияғы жетіштеулі болады екен, бізге че? Аксиковкада менен алдырыш керек. Ауа. Бұндай кішіне жер қойып берілі, бұл әлі менет қылды да, іште отады. Налог төлеп отады. Мақыл ба? Так, мұнда қарағыла. Мұ арыстандарды нар жаққа қойсын. Бұл арыстаны мәселе, адам оқшап қалып тұр ғой. Арыстан ба? Мұшық оқшап қалып тұр ғой. Так, мұғын арқарақ, мақыл ба? Арқарақ жылдырсын.
Teti Lina'nın arca kes gerek mi? Keçe aylanıp geldim, aldırıp koyup dursunuz, молодец. 95% Onu aldırgıla. Barıp geldim keçinde, aylandım, молодец. Hazır dağı direkt hazır öyle kaldı. 6 saat kontrol alabız. Buna bu yaktan başlayıp buna çıkıp dur. Gördünüz mü Emre Paşa? Gördünüz mü kança çıkan? Adamdanız. Adam kanıyor köşe. Şey bol, onda videonun sonradan başlayıp tazalaklar. Onu alsın buna karaçı. Onu alsın diyeyim. Değil mi? Ravşan Mirza. Alsın. Buna gördünüz mü? Tehdit mi? Eski linya застройки. Bu yaktan başlar. Buna. Onu karagıla makul mu? Moğuculat ha? Moğucu ne olgan eme? Bu частный. Ha? Частный жер. Ama cekemençik ha? Cekemençik. Tetigi dağı avtovokzal da eski avtovokzal ha? Жоқ, bu yakta konsulство var mı? Abdülkadirovan'ınkıdan. Біздің юристтер иштеп атат. Азыр сотко даярдап, материалды даярдап коюш. Моğu emeçi. Bunun артында Бабулова көчө бар, Узгенский менен кошо кетет. Лестницачы. Лестница азыр эч ким пайдаланбайт бул лестницаны. Адам баспайт bu жакта. Оңдоп койгон жакшы. Жеңиш Ерматович. Кечээ дагы сизге Узгенский көчө боюнча кайрылдым эле го. Ушул маселеде бул Узгенский көчө аябай чоң, анан ортосунда Узгенский канал болгон илгеркиче. Ал Ватхоздун балансында. Азыркы учурда ал полный самозахват болуп, койкана, тооккана полный. Ошондой болуп кеткен. Азыр мына жерде кире койсок аябай чоң аяк. Азыр убактыбыз кандай болду? Гектар жерлер турат. 7.25. Hazır biz kayga çeye barabız yok. Зайнапка чейин барабыз. Erten geleli. Erten geleli. Sonra kalmaz. Böyle de açıkla diyeyim. Açıkla. Bunun için barına alıştın gereği yok. Bunda alıp son alıp formatı kılıp koyular. Çekelerini alıp onu kaldırırlar, formatı kılıp koyular. Tak. Moğolu algıla, moğolu kaldırır formatı kılıp. Sonun kılıp gelip 3 metreden kaldırırlar. Makul var. Lan karaçı вообще мусор tokoy kara. Bizim yer mi? Merian yer mi? Buna gördün mü? Sen eme. Tolkul sen özün şurada aylanıp karavaysın ba. Sen özün aylanıp karada senin baypasına kiret da. Sen ballarını da al da aylanıp körgülü de karagıla da kayırga müsipaliten yeri var. Sen o şey yerini yesisin. Ben kaç birine yetişem. Karamam вообще tokoy. Kara. Uyattım şarın sentri tokoy. Onu algıla bugün. Düşündünüz mü? Mağa şu boyunca başladık. Bütürüp mağa emetesiz. Video açıp taşlayız. Düşündünüz mü? Onu da geçiş barın ağaçtın gereği yok. O çerez alıp dur 2 metreden koyup dur farmovka satına kılıp kozdup slişke kılıp koyuyoruz. Düşündünüz mü? Ha, Azamat kan yok hiç. Çıkan mı olur bardak? Ya. Çıkan mı? Boya geçe. Yarda. Karagıla bak. Moğu çıkan bir yakınma daş çıkan. Gördünüz mü? Karan bardaktı. Mağara. Mağara bütün sasıp kettir. Zачем такая мойка нужна? Все, bugün Karama bütün al, o tazlap koysun, gereği yok. Buna görünüşte tekten başta 5 metre çıkanda. Moğlar var çıkan buna. Прям, ну да, бардак, короче. Срочно мына порядок приводить etsin. Так, kimге, немеге, умайыз. Срочно порядок приводить etsin. Қара оңдосын, увелігін оңдосын. Қанша түр өткен, маға автомобилер бойынша малымат бергілетші. Қара, молларда шыққан. Я. Қолыны шыққан. Снос болып бүткеннен кейін заборларын бірдей қылыш керек та. Барын соңғы біреуі кирпич, біреуі пескоблок қылбайчы. Bir kolor vuruyor. Ава. Bir emet тұрып, пескоблокпен ұрып тұрып, соңын қылып жаңағыда жіткі тракторын қойыш керек. Бежевый қылып, шикарный көрінеді. Үстінде бірдей қылып қойыш керек. Кече, новый паркты алған арендатор келіп кетті.
kelip ketdi уже. 3 milyon so'm to'laydi ekan. 5 milyon so'm to'laydi. O'zi добровольно keldi. Men 5 milyon so'm to'layman. Rahmat meriga ушунчалык иштеттим, 3 аз экен, 5 төлөйм деп кетти. Жарайт, шеф. Мынакей, эмнеке. Сиз даже барып ошону 100 миңге көтөрө албайсыңар. Өзү келип добровольно айтты, мен 2 миллион кошуп 5 миллион төлөйм деди. Жон болду, шеф. Чыккан, Я. Мо чыккан. Мо биз башка тракторду отурат. Бул эмне болгон чайкана? Эски сузак деген чайкана ошол. Аксакалда келди эле. Ооба. Муну. Ооба. Бул Реставрация кылып берилет. жок, бул тротуарда отурат экен. Кандай кылабыз? Жетпесем, мына сузак чайканасы боюнча дагы. Элдердин кайрымы сумарда азыр караоке араккана болуп кеткен. Я. Караоке араккана болуп кеткен, могу жерче. Мажуртал көчөгө бир 3 метр примерно чыгып кеткен. Арендатор. Бул биздикиби? Бизге өткөзүп беребиз деп. Караман. Караман. Красный линза отурат. Да? Мына территориясы. Я. Территориясы чайкананын. Заброшенный болуп кеткен да, шеф. Заброшенный болуп кеткен. Жайында кымызкана болот буякта. Бул ким, ээси ким? Арендатордун бирөөсү. Аксакалдар. Аксакалдар коому бар го. Область. Область деп. Өткөндө келип бизге өткөрүп беребиз деген. Ушуну УМС. Ушул чайкана боюнча иштеңизчи. Сиз өткөндө аксакалдар келип өткөрүп беребиз деген. Эгер тарихий болуп кечеле курулганда бул 19-жылы курулду эле. 1985-жылы курулса керек. Ал тарихке кирбейт алчы. Карада красный линия турушат. Түшүнүңөрбү? Азыр бул жерде основной жумуш Орунбек Гаска сиздики. Замирбек Баш сиздин жумуштар, жанагы боюнча архитектор менен чогуу бирдикте, УМС менен и сиздики бактар боюнча. Наркы баштагандан баштап берки эмеге чейин жанагы объектке чейин көчөттөрдү тигебиз, так. Бер жагынан баштап жана токойлордун баарын алып, формовка кылып эмеге чейин бак тикмей болдук, Урматтуу жетекчилер, азыркы жасалган жумуштарды баардыгын өзүңөр жазып алып, мен буякта мону ал, мону жылдыр, мону кырк, мону формовка кыл деген бул менин жумушум эмес да. Сиздин жумушуңуз. Нурсултан, сенин жумушуң. Мен эмне үчүн аны айтышым керек? Сиз өзүңөр ишип жасай бергиле да. Обязательно мен чыгып көчө кылдырып, мону кырк, мону формовка кыл, мону жылдыр деп айтыштым керек жок. Анда зачем сиздин керегиңиз бар? Зачем анда тиги Зеленкоздун кереги бар? План ишти коюп алып, акырын ишти кыла бергиле да. Обязательно мен аркаңардан чыгып чуркашым керекпи? Түшүнүңөрбү? Бар өзүңөр бир жасай бергиле. То есть азыркы көргөн тапшырмалардын баардыгын баары бир служба өзүңөргө жазып алып, совместно чогуу бирикте иштегиле. Макулбу? Көчөттөр качан келет? Бүгүн уже чыксат, эртең жума күнү келет. Так, эмени тиги Наримандагы жанагыларды бүгүн алып киресиз. Кагаз алып киресиз. Так, түшүндүм. В деле качан? Куда каласа уже эртең көчөт тегип сөйлөшүп көтөрөбүз. Жок, сиз аны өтпөң, аны заказ кылып коюш керек да, жасай бериш керек да, анычы. Зеленкоздорчу. Так, Зеленкоз зданиясы боюнча эмне болду? Качан бүтөт? Качан ачылыш? Кече казып калып берди, бүгүн баштайбыз уже. Бүгүн баштайбыз. Наркы Зеленкоздун офиси боюнча качан ачылыш кылабыз? Открытие качан? Же баштай элекпиз бала? Жок, фундаменттерин полный кылдык го. Обшитияны качан открытие кылабыз? 22-мартта баштайбыз. Муну айтып атпайбы, иш уруксат бербей атат деп. Уруксат параллельно берип атабыз. Так, мына коюлган тапшырмаларды катуураак иштегиле. Хорошо? Саат 8:30-9 жумушка. Ажеке бата бериңиз. Шаарыбызга оомат берсин. Амин. Ишибизге ийгилик болсун, амандыкка Амин.